Ce dîner. After I may never know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan pergi kita pergi nak jauh downtown Vancouver waterfront. Bang kita pergi kat terus ya, kita pergi. Kita pergi. Oke, kita pulang. Kita pulang Kanada.
underground. Dia orang tu dan lebih ni orang tu yang gede. Wajib pen $20 kepada orang yang habis. Ayan, bola ayan. Science World, Icon Canada. Icon Canada. Icon Kupu. Ui, aku tengok lagi. Nung pakai kenal aja. Ada dia yang kenal. Ada mana memang tulisan dia. Apa stadium Canada. Canada stadium apa itu namanya? Karena ini ada mana? Rogers Arena. Rogers Arena. The next station is Stadium Chinatown. Doors will open on the left. Exit here for bus connection to the Horseshoe Bay Ferry Terminal. Party di area. Dia nanti di mana? Nanti di Pak. Ya, saya ada. Ayo. Okey. Nyo adalah stasiun Grandville di bawah tanah, kira-kira 60 meter bawah tanah. Uyuk kanuhnya dalam. Ayo tayo dalam. Uyuk kanuhnya na jurusan hola ilom. Ya saya tu aja. Nya kamennya. Ini memang meter. Gede lah ilom. Yang pusat je hati ya. Gede uyuk kanuh ilom ke dekat tu meter. Yang pusat je yang wati ke bang. Antri dapur ya. Dan itu mah harga waktu dia. Kena 50 meter uyuk kanuh. Oh ya watana. Underground. Baik. Ada yang Lah lift yang dia. gambar video. Microsoft về pa kantor Microsoft ay makanan halal halal food. Pak bendera Kanada. Bendera Kanada.
Whereby as you would bring on my window road. The answer I may never know. Jesus went on that old rugged cross. He died and suffered and shed his holy royal blood. So you and I can be Mga bakong. Bakong ini haliu yang ai ka haliu untuk jangan drop. Bakong sampai-sampai tak lucu lang keroyo. Amo lambeng leo. Lambeng oleh. Beng tedi kena. Oh, sorry. Wawancara. Hah? Wawancara lah. Waterfront. Georgia Street. Mana dia jaringan internet? Oh. Makanya pakai Roger. Rogers. Alam, ada. Baiklah. Waduh kah? Hai bi kau le ya. Apa? Kamera. Kanada. Awak Kanada. Yang ini ada motor ini Kanada ini pusat kota ini benci dan lahir dalam duit. Payah no. Ya. Ya, nama Afid ya, nama Afid. Awak hendak kerja ya. Pergi Kanada, hana orang terdekat ya. Umai darah yang hebat ya. Yang mana apa tu ah? Ini apa tu kau nak deh? Angkat. Ah? Laut lah mereka. Waterfront ni kan. Waterfront. Kanada. Kanada.
video le. We are here in waterfront. Kalau betul lu nanti mana? Lihat. Waterfront. How low the glacier is. Kada Canada Palace sampai bare ya. Canada Palace place. Oh. Bendera apa? Bendera apa? Bendera. Bendera bersandingan dengan bendera LGBT. Gimana ngeroyong? Enggak apa ke dokumentasi. Waterfront Center. Jadi. Canada Place. You know. Laut. Ada laut. Canada Place, Canada Place. Here we are in a waterfront. Yang matanya dia ulele kayak pegat lagi yang ulele thon 2000 betul 2000 lep doi lagi yang kan hi perthe ya macam batan ulele ya lagi ada pegat tengah rujak deh. Keliling laut deh. Apa judanya ya dengan itu yang minan Apa bendera Kanada untuk hai pate. Kamera. Hai pate ya. Aduh bukan kau. Hai pate Kayak live. Ada live. Kan live kita aja. Edit. Pesawat train hai. Bertajung mentang. Pesawat tu. Sorry bro. Apa yang naik yang? Iba apa yang naik yang? Budak-budak Kanada. Budak-budak Vancouver ya. Kapayan. Apa ya? Nang undang. Kapai mendarat bai. Padi juga pesawat $60. 60.
Chưa ra đây thì cơ. Ya, dah ya. Đây cho nó dục. Bahaya em nào. Ipo dawat. Kota Beladi hai. Apa ya? Wah, ini nama betul. Bus. Water bus bu. Sea bus ah. Sea bus ah. Apa tu leh? Itu leh. Port of Vancouver. बैठने आए हैं वैंकूवर डाउनटाउन के ना Sea bus. Tempat pelabuhan ni, pelabuhan kargo. Kargo mandu kan. Dari dia tajak menuai Microsoft je. Microsoft Office. The next station is Commercial Broadway. Doors will open on the left. Change here for the Millennium Line. Exit here for the 99E line. Kaya on apa? Yang kamu kat tempat yang baik tu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.